na buroti guku mwena wa Ndeiya Kikuyu-ini Nachu Kiambu County niki we utari uragura buroti yaku guku buroti turakwenderia 330,000 ma 30 riri urariha cash na we urenda kuriha kahora kahora 330,000 ma 70 buroti ici ciina red soil ungirora haha uyu ni tiri mwega uri ukuragia irio no urime mbembe no urime waru na still guku ni kundu kwega ungiaka mucii waku no urithagie mburi na ng'ombe ciaku na bara ya rami ndiri haraihu kuma haha ni kilomita cigana 2 itagwo Ngong-Suswa Highway bara ĩ haha ya rami buroti ici urabuku na 100,000 ria 50 waruta 100,000 ria 50 icio ingĩ ruta kahora kahora kwa mĩeri 6 mugunda ni title na buroti ici ciina ready title deed courtesy of Jasamu Merchant Limited kurira namba ĩno ĩ haha unjire Njogu ni ngwenda mugunda wa Ndeiya ya Nachu kuria gugwitwo Mikoyo-ini Kikuyu Kiambu County na ni ndie ngukurehe wicagurire buroti ini andu no kuoya maroya na we ni njui ndungiaga 330,000 ma 70 niki wetereire nduhurire